Abaturage bashobora ngo enjura kwera kugwa amizi gatwara ibintu byabo ubu hati gasigize kutwara amagara gabo ubu kandi byona biri kuzarika mu mihanda ifunzire njyana uriya amagare yo kuzaterwa n'imvura umutunga akagatwara twineho ubusubumwe umutungamo aho ofisi ya NRM amategeko y'inka 25 bona kuga kwisha mutunga ugatera bona gasa ukavuga mwakinga ibintu byona bitwarwa mutunga kunka abo kugira ngo ntekateka yo rubuto bitureba ubufreje bwabiye buke no buzima bwinji kandi tumazera nabwo imyaka myinshi amizi barukoraho gutwaha bakaruteze kona amizi tugatera kona katwe na bureka kuba kurosingiro rubuto amizi agakabeta gafuna kubanga tweribwe bintu bingi abebembezi nangwa n'abaturage bamwe bono bashobora ngo umwijurano gw'amizi nugoretwo burofa ubwijwiro mu mihanda y'amizi nangwa n'entekateka mbi yabatandikire hitawuni yantungamo nabo bamwe abantu bakoresha hati nibakiriza kasase bagenda ngai wa mfreji bachireba hati ziraza blocking kuri pipes ushanga kasasiro ekinjire nanga ekinjire pipes yesu amisigari ngakuraho bagiye mu kirininga etawuni yiteji omuntu yabayine amagara marunji yabayine ubuyonjo burunji natoka kugira amagara marunji because health is wealth so nabanye n'amagara marunji nemanye no bwiga tuca masangu itwe nkabashaho tutune kwereka public ninga shabantu kumanya ngo no murimo gwitu tari kutambera abarwire chonka bonka no kirininga emyanya koreramu ekiri kubashasha bamara emyaka erikurenga 5 barukushaba gavumenti okubahwera okutereza emihanda y'amizi konka amatu bakigatiremu ebiti enjureje hwireje birijo ikasampolingaho kake abantu bakagireba amizi gijurana gazo mu mahoteli ukanyuranisha abanyantunga bona bije tutira umuranga byabi byo kumbata one kanso ekatwibureje mifereje sitakabwine kizibu tugatuze nanisha abanti leaders betawuni yitu yantungamo bongeremu amani omukintu cyo buyonjo nomanya obuyonjo nicyo kintu cy'amani n'ekintu cyo mugasho twatari bayonjo ntuhendera twarwara kandi omukurwara nijana mu kimwe cy'urugamu nuko kufutera umuranga umubukiro kukwataho okwejumbira mu nshongeji amagara g'abantu gatakatwirwe nangwa n'amaju okiruma government central government etugarike tureberemo na town kiraka na stakeholders abakora government kugira ngo bagarike barebe musire ikirije myari twine tax park bongere kugihangusya kugira ngo amizi garagume garuga kuri yeruguru gabase kuza kuboneze kugenda mu muhanda ubwakurene gagenda Jacob Kafureka meya w'Orembo Rwantungamo hashoborire ku batire yo kushaba no bukirabengwe bya government byone byo kurinda itunga municipality tukashaba aba minister of lands ejo muciri twirati tuyicizana nabo bija batutumira baturambura ntwenda drainage yeta muniyona emfreje yona marari yakafurije kace mbakutera umfreje muhango ubu hata abantu abo mu Rembo amagara n'ibintu byabo biri hakangara tete ahakubenjura kuyakugwa nyinge shaha yona amajunu gatwarwa mizi n'ubucira yabengo hariho bamwe abatandikire kwejumbira mu kuboneza imihanda y'amizi barukujambura mu Kasasiro ngasha kwa Samuel ahumzo muri Ntungamo aha wa Tayari West